Ошондо эчки ургачы. Ургачыбы? Жакшы мына, ургачы. Өтө өзгөчө эчки туугандар. Кулагын көрүп атасыздар, машалла, болду. Азыр эсин номерин түбүнө жазып коймун, озон алып турупчу. Так, ургачы. Жашы кандай дедиңиз? Жашы 2 туккандар. 2-ни тууган. Анда Сүтү бар. Азыр мен берет бар. Бул эмне багытта экен? Ет багытында же кандай? 40 сантиметр. Акчасы 60 миң дейт туугандар. Кимге ушундай өзгөчө эчки керек болгон болсо, азамат красавчына. Булар 43 бу, 45 чыккан булар. 43 чыккан. Өлчөдүңүздөр эле экен? Өтүп кетейин балдар. Ажак. Бул каяктан келген экен? Булак тартпайм я. Бишкектен. Жакшы. Өтө өзгөчө. Акчасы 60 миң туугандар, 2-ни тууган. Эсин номерин азыр Озанда бир алып турган түнөдө жазып коем. Айтыңызчы. 778 778 32 66 25. 32 66 25. Şu номерге туугандар байланышта бересиздер. Сол канча болду ба? 19 жашым экен. 60 кана ютубка кирсип коюнчу. 60. 19 миң. Кой, сиз кирбедиңиз. Кой. Жок, кыжалат болбоңуз. Кой. 26-июль. 26-июль Жалаба. Мал базары. Балдан көрүшүнчө. Алына турган сатыла тургандардын баларын билип берейин. Ассаламу алейкум. Канчтан экен козулар? Алдыгы сатылабы? Сатылат экен. Канчадан? Басымды айтып коюңуз тегиз келе. 13 деп атам. 13 экен. Козулар. 13 миллион. 13 миллион атам. Алдыңыз бака же сатылабы? Алдым. Канчадан болду? 12,5. 12,5. 12.500'төн. Эркек aka көтең. Эркек, насип болсун. Кочкар канча болду ка? Алдыңарбы? Тарт болду. Солттун басына айтып коюнчу. 20 жашым экен. 30, 20. Канча дедиң ка? Полун айтып коюнчу канча болду экен? 14. Алейкум ассалам. Жасан тысары. 14 эркек. Бүгін адам көп. Движение көбірек бүгін. Эркек 13 миң дейт. Козлар качтан экен ава? 13 эркек өтөң а? Бир эркек, бир ургач 13 миңден. Çaban. Yok, Koçkor'da aldınız be ka? Aldınız mı? Kaç oldu? 25 yaşım ne gen? 25.500 erkek alındı. Baskanға место жоқ. Қозылар қанша екен дос айтып қойшы басын? 11'den aka. 11'den? Жақсы, 11 мыңнан қозылар. Еркек ап болмай? Еркек қозылар 11 мыңнан. Ола қанша oldu тоңдар? Айтып қолач. Қаншадан одасыңар? Satılат дейді. Туылбай қалды. Сол сізден бе? Алдыңыз бе? Алдым ба дейді. Қаншада одасы екен? 14.
Erkek. 14. Öte kögen be. Beri örgün taksırım. Eskiler zaten. Eskilerin basını aytınca. Taksır kaçtan gel. Ya. Ballarını ayt koyunca. Bak 16 doğatan balası. Yine bala hava. Yine bu. Aha. Zaten 7 doğatan. Erkek ana. Kurbaç. Uğraşı mı? Şiyeti. Yine bala. Eski kança gene aga. Basını ayt koyunca şimdi. 18 bin so'm kam bor. Buni ek buloq mı? Yine bala erkek uğraşı ballar. Bir erkek bir urg'och. Bir erkek bir uğraşı. Echki o'zi solib turgan edi. Ha süt şeyin jayında ekan. Oturla tart bilen şey. Yaxshi ekan. Bir erkek. Kaç taqadaysiz? Yaxshi. Takalar kaçtan ekan? Sarka o'xshaydi bular ha? Qanchadan ekan? Takalar qanchadan ekan? İşte 12'den. 12'dan ha. Bu yil quloqlarda ekishmaydi. Bulturqular. Ha, bulturqular. Ha, yaxshi. Qanday atamdan? Yaxshi qilasiz. Vay. Taq sotib olganlar. Em keladi baqa. Jo'q kichik lechayni qilyaptilar. Oo. Ukam qancha ekan taka? 13 dan ne ko'tang be? 13 mingdan takalar. Takalar qancha ekan aka? 3. Tekeler 9'dan. Endi olachi? Bu yandagi bu serga 9'dan. Uloqlar 4,5dan. Bitta ol. Basqanma çok. Ben salasını kapalığa getirdim. Gönülle türege salas bozuyor. Yok ben. Çok 300'de salas Soltar sizden mi? Soltar sizden mi? Egeleri qarmam turgan jerin. Sol qanchada odasiz? Ақшасын айтып қойыңызшы. 25 та. 25. Өте зор екен бірақ, а? Өте зор. Жашычы? Жаш 6 год. Жаңа 8 өтіп қошқарлардайлар бар ғой. Жақсы екен. Берді. Қошқарлар сізде ме, ва? Қара, қаншада одасыз? 100. Жашычы? 65. Жақсы мына. Сандан сапат өтем дегендер. Ең алдын қошқарлар тартып берейін. Қошқар қанша екен? 40. Жашычы? 2 тиш. Инстаграм шықпа ойын ба? Чего да касек? Nasıl güzel, жақсы. Қандай жасың? Сәке, жасың? Не қараш? Бітіп келдің? Ай. Қошқар сілерден емес пе? Өте зор қошқар екен, çoğundan. Есі бар болса, сразу алып бересің. Егесі daha жоқ екен жанында. Сатылды? Жоқ, есі жоқ екен. Байлап қоймайды тұрын. Дәділдерін тартып берейінсен. Елдері байлап қойлы кетіп қалыптыр. Өте үш. Сілерден бе? Бір шыққан. Алып тұру бе? Өзінікі. Басын айтпады бе? 70 деді бе? 70 bin, 50'ye verildi. 3'e kaçta mı oldu aga?
Üçü jetimiz. Kapatasidan 2 tishday o. Oshib kelsa 4 tish bo'ladi da. Dangal qo'shqoq tolib ketdi. Qashdan ekan ay qo'shqoqlar. Qo'shqoqlar qashdan ekan. 70dan jashichi. 6 tishlar. 70 mingdan. Qo'shqoqlar. Qo'shqoqlar qashdan ekan aka. 50 jashichi. 2 tishlar. 50 mingdan. 50 mingdan. Sendami qop? Qancha ekan? 100. Ha, 300 jashichi. 6 tish. Shana, cho'ng-cho'ng. Maşallah. Gel. Cho'ng-cho'ng sanki. Sizdanmi? Sizdanmi aka? İyiler baylap qo'yilib ketib qolgan o'xshaydi. Adillar tartib berayin desem. Qanchadan ekan bu o'g'li? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qashdan kerak qo'chqorlar basni aytib qo'ychi. Basni aytib qo'ychi qashdan kerak. Aka 50 mingdan. Jashtarichi? 4 tishda. 4 tishlarmi? Ha. 50 ming. 4 tishdan qo'chqorlar. No qancha kerak aka qo'chqor? Buradan basni aytib qo'ychi. No naqshasini aytib qo'ychi. Ha, siz deysizmi? Ha, siz qanchadan bularınız? 50dan jashtarichi? 6 tishlarmi? Ha, yaxshi. 6 tishda. 6 tishda. Qancha ekan qo'chqor? Jashichi? Jashi. 2 tishlarmi? 40 ming 2 tish. Qo'chqorlar topib ketdi. Tig'imning ichida yaxshi ko'rinmay qoladi-da bunda. Endi erkin turgan qo'chqor bo'lsa yaxshi tartib berayin desam. O'ngeliyor o'sha qichiqda turgan mo'yinchilar biroz tartib. Qo'zlar qanchadan bo'ldi o? 15'ten. 15'ten. Yaxshi qo'zlar. Aka qo'zlar qanchadan bo'ldi? 14'ten. 8 14'ten. Shunday tartib qo'y. Chaqanirog'ida shundarlar chiqib ketdi. Qanchadan bo'ldi aka qo'zlar? Qanchadan bo'ldi? 10. 31. Ha, 331'de. 10 mingde biraz öttü. Aldınız bece kozlar. Kaçtan oldu? 5 ming, 6 ming, 6,5 ming. Ha, aralaş oldu ha? 5-6 çayırından. Koz kança oldu aga? 9. 8. Ha 8 mi? Erkek uraç yok yani. Uraç 8. Aa kança oldu mu? 12 ming temiz oldu. 12 minut. Uraç yok yani. Erkek. Oğlanımga ijarəga yordam berib qo'ylar, kelinglar akkalar. Kozlar kaçta oldu aga? 12 yarım. 12 yarım. Erkek kozlar. Aa kaçta oldu kozu? Kozlar. 11. Siz geçe? 10. Erkek avuç ötün. Kaç var? Erkekler. Kaçta oldu kozlar aga? 9 ming, 12, 8. 2849. Burgaçı mı aga? Kaç tam oldu aga kozular? 14 erkek kozular. Dediler 15 geçeyim o vaktlarda.
Şu menен koylordun temaсын жаба алып тугандар. Аттардын темасын өтөлчү. О, нарыкта питип калбасын. Кимге жаккан болсо, жактыр кнопкасын басканды унутпаңыздар. Силердин ар бир баскансыздар бул чаган аккаунттун өнүгүшүнө сөз. Салым кошот.